Kurugiirira report y'ekitongole kya Uganda AIDS Commission neebika ko abantu barikwingana 37,000 nibo batungire akakooko ka siriimu omu mwaka gw'2024 kandi abantu 2,000 bakiitwa endwara ezikwatagaine n'akakooko ka siriimu. Obwahati abantu barikwingana 1,300,000 nibo barikutuura aha mubazi omu ihanga rya Uganda, ekirikworeka ngu tukiine abantu baingi abakirikwatwa akakooko ka siriimu. Erizooba twagamu na Dr. Mbaine Amon, omushaho ah'eirwaro rya Mbara Regional Referral Hospital, orikuragurira abantu abato abakutuura n'akakooko ka siriimu kandi ogu yashobora kuba butatunga kumanyisibwa kukumara aha bikwatariine n'akakooko ka siriimu kireetiire kayeyongyera na munonga omu minyeeto. Siriimu nkeyongyera na muno mu baana bato okumukurra mwena omu bwire bw'eizooba ahabw'enshonga nyingi. Ekyokubanza abaana bato na muno n'abaishiki, omwana w'omwishiki tibari ningashi information tibiine erikumara. Dr. Mbaine yagaruka yayoreka ko obworo bukozire kihango omu kureeta eminyeeto yatunga akakooko ka siriimu. Ensonga endiijo nayo erikureetera akakooko kayeyongyera n'enshonga y'obworo mu maka. So nooshanga abaana bato tibashomesiibwe, tibagiire ishomero, ari omu byaro okwe, so akiruga n'omu byambiihabiiha n'ebiconco ningashi obusente bukye atahendera yakozire ki yaaza omu kikorwa ekyo. Abazaire, abashomesa, abebembezi baine kukwatanisiza hamwe okwegyesa eminyeeto akakooko ka siriimu okurugiirira Dr. Mbaine. Omwana yatandika kukura, yatandika kuhisa emyaka y'omushogoyo aho n'ekikuba kyakozire ki kikwetagira munonga. Konka obwire obwingi noshanga omuzaire, kubanga abazaire abaingi ekyokugambira amazima kyo nibakitiina. So amashomero gakutikiremu amaani na muno Ministry of Education ningashi Ministry y'obwegyesa nakyo bakakiteeka omu curriculum. Gavumenti ya Uganda kurabira omu Ministry y'ebyamagara etiireho emiringo y'okwerinda kukwatwa akakooko ka siriimu. Obwahati ekikata ekya Lenacapavir ekisya kimwe aha miringo ey'okwerinda akakooko ka siriimu abantu nibakikozesa nk'oku Dr. Mbaine arikushoborra. Yeseresire obujanjabi bw'okwerinda akakooko ka siriimu hariho n'obutuuraho bw'ebijuma, hariho n'ekikata ekituuraho kitari ekikisa ekiyizire, hariho akandi karuhinga okujwara omu bukyara nako. Emiringo mbwenu mingi etuuraho y'okubaasa kwerinda akakooko ka siriimu, hariho na condoms, kukozesa condoms. Dr. Mbaine yatangaza abantu ko baine kumanya emiringo y'okwerinda kukwatwa akakooko ka siriimu. Takateeriire hariho emibazi ei tukozesa eya PrEP, ogu okukozesa eya PrEP obujuma na n'ebikata. Then waheza kuteerana kyaba wakirengera okateerana oketerekaniise, hariho n'omubazi ogwa PrEP. Then hariho nakyabaho okafuna akakooko nabwe still oine kuba n'omuhanga oine kutandika omubazi kare. Kwena ngu wafuna akakooko kandi otakagonzamu okafuna siriimu, noma hariho okugira akakooko hariho n'okugira siriimu. Ogu nayongyera ashoborra kwabo abakatungire baine kumira gye emibazi okukyendeeza amaani g'akakooko omu magara gaabo n'okukyendeeza okuturira abandi. Engyera y'amaani y'okwerindamu akakooko n'okurangwa abakiine abakafunire omubazi nibagumira gye munonga kandi kuba bakyebera eshagama yaabo bashanga akakooko kagwijigiine. Dr. Mbaine naagira ngu nikwo kiire Ministry y'ebyamagara kukwatanisa na Ministry y'ebyobwegyese okwongyera amaani omu huriro y'okushomesa abaana okwerinda akakooko ka siriimu bakiri bato. Ministry y'ebyamagara nanguna n'abandi oba ey'obwegyese bashemereire kukora ki? Bashemereire kugaruka nk'oku twabitwaziira bateekamu obupande bakareeta
those traditional songs byeshongoro bya HIV kwinguruzinga awareness ningashi kushomesa n'abana bato bakakimanya musirimu ekiro neko yaki. Akakoko ka siriimu kariho ahu Dr. Mbeine arikuhabura eminyeeto okwefaho bakerinda okukwatwa akakoko ka siriimu na munonga kwegumisiriza kuteerana batakakuzire. Nimbahiga bagire okugumisiriza eminyeeto egire okugumisiriza etakaza omu kwekiita n'abantu bakuru, abishiki batakaza omu kwekiita n'abashaija bakuru, abasigazi batakaza omu kwekiita n'abakazi bakuru kuba nibo biine sente, so batakaza omu kutwarwa kandi ngakavugana n'abo abazira akakoko ka siriimu babire gy'omubazi. Omu ripoota eshohozibwe ekitongore kya Uganda AIDS Commission neyoreka ko bwahati Ankole eine abantu ab'emyaka 15 n'okugarura ahaiguru abakwasirwe akakoko ka siriimu barikwingana 2,800. Omuri ekyo, omuri Rukungiri abantu 3 nibo bakwasirwe akakoko ka siriimu abarenze emyaka 15. Mbarara City eine abantu 308, Mbarara District eine abantu 106, Isingiro eine abantu 29, Kakumiro eine abantu 4, Kagadi eine abantu 320, Ebyanga nka Karamoja eine abantu barikuhika 29, Kigezi eine abantu barikuhika 940 abarenze emyaka 15. Ebiro bimwe aha Byanga nibiine abantu bakye abatungire akakoko ka siriimu abarenze emyaka 15 omu ripooti y'2024 kurugirira Uganda AIDS Commission. Ndi Olivia Kamusime abwatayari Wesito muri Mbarara.